Sawubona umuntu omuhle le ingxoxo kaThemba loSusi. Jobaleke labona sinokuhlala sizoxoxa lani. Namhlanje uSusi khona into angathi ukhala ngayo ucela limncedise something. Inkinga akafuni ukungitshela ukuthi yini le yakhala ngayo. Susan naba abantu khuluma lapha. Njani bafethu? Mina ibizo lami njengoba sechila ubhuti uthi ngingusuzeni ngine 15 years. Njalo ngisase virgin. And inkinga enginayo lapha ukuthi ngishonelwe ngugogo. Ushonelwe ngugogo? Yeah. So singako abantu bangakuncedisa njani? Njengoba ngishilo ukuthi ngishonelwe ngugogo, abantu bemfuna bengincedisa ngokuthi bengithengele ama pampers. Umntwana, yeah, ama pampers umntwana, abantwana bayi2. Oyi1 wangikhona usamunya so ngifuna bengisize ukuthi bengithele abantwana bakabani Susan? Abami. Uthole virgin. Kuyavuma. Labantwana bayi2 ule 15 years Susan? Yeah. Mana ngiqedisa. Kuyavuma labantwana bayi2 omncane usamunya so bengifuna bengisize ngama pampers la ngochago nje lomntwana ngoba vele isimo sangikhona sinzima loba nje imali ngamfaka ezikhaleni zomsebenzi ngoba vele igrading nayo ngine 18 years vele ngapasa nje igrade. Yini grade Susan? Etholakala euniversity mawungafundi English limits. Ule 15 years? Nge 18. Oh Nkosi yami qhubeka. Oh. And vele sinzima isimo sangikhona ngoba logogo manje sesibhedlela uyagula vele kubi angazi. Susan ugogo uthe utshonile, uthe uzocela usizo ngoba ugogo utshonile. Kanti ugogo uyagula. Hayi bese ngikhohliwe. Okay, qhubeka. Yeah. And then izolo kuzavuka kuizolo vele angazi wayendandelwa amabhadi kuzavuka kuizolo ngithola ukuthi umalumami ngubhudi kaMama uthi kwenzakala njani into yangikhona eyangixaka ngisathi ngisamangele lokho bathi ugogo uzala umama njani into zangikhona azihlangana ngazi ukuthi vele isimo lesibengicala lingisize kakhulu ngiyalidinga usizo lweni kakhulu ngiyabonga kwabazongisiza. Nokuthi benisiya ngapi moya ongcwele kule ngxoxo. Ngicela uzomthatha uSusan hayi. Thatheni